Hello, very good evening. Welcome to MANUNG. Yes, looking back around 3 years, so he Manipur oiriba tungan crisis. Hojik maite yamadi KUKI achobo crisis lotion and a lady, masiki solution amata later Hazik Power. So how long it will be extended? Hazik Power Kanagum, masiki prediction tawungamdre. State Sarkar, Manipur government, as well as Center in Iran, we often later. In the meantime, wherever film say, Tongan Kanglupsing, Marak classes, Mam Kuklakuzini, Aduna, Tongan history, Mam Kuklagre, Maruina, Hazik Live, often say, KUKI, Madi, Nagagi Marak Karim, Ramgita Hazik, Anova, classes, Mukaklivano. Aduna, 1992, the Mugiangotam, the KUKI, Nagagi, Tongan, Achova, Kogi, violence, Mukaklagre, Kanglupanigi, Aduna Mishimina, Mam Kukagre, Adawazik, no, 2026, the no KUKI, Madi, Nagagi Marak, Masigi, Achoba, Waho, Mukak, Masi, Litani, Todoxigi, Masigi, Broaden, Badumba, Todokakla. Natragana, Masi, Hanagi, historical background, again, Madame the Kanglupanigi, Luina Bayadaba, Pun Bayadaba, Amadi Chingi Makogi land ownership ki, Tongan illegal poppy cultivation, Hariba Madame Singsi, Oiber, Natragana, Hariba, Zitoiba Lansida, Masi politically, Masi involved or Madame the political interest, labor, Mui Karagi Makogi, Kudong Chaba, Fangnoidamukta, Lance, Tonbra, Havi, Achobohani, like Wofum say, Aduna, Hozik, Tongan illegation, my uncle Lakum, the KUKI CSO, Maruina KUKI CSO, Singdra Yauri, KUKI NP, Committee on Human Rights, Loinana, Committee on Tribal Unity, Hariba, KUKI, Ladiba, CSO, Singina, Narang, Tokiba, Litangi, Todoxiki, Matunda, Mug, Mio, and Monkey, from like KUKI, Hariba, Munisi, Siriga from Bugi, from like Hariba, KSSO, Manipur government, and Sinagi from later. Aduna, Hojik, Siriba Mio, and NSCN-IM na, Masi, Lautunaraga, Hatpani, Havagi, Adumba, KUKI, Maikedi, like Wafum say, NPO, Naga People's Organization, Senapati, Maikedi, Hariba, Wafum say, Yumfum Yaudaba, bastless or Masiki, proof later, evidence later, Baduma, Wafum Amkani, how? Combined Odana, Hariba KUKI, CSOs in Jina. Nagagi matakta allegation live no haibu hangsi acho hangne aduna hojik Nagagi makedi sengdorok wafum laire nation makedi yaning de wafum laire aduna hojik ladiba lansi ki marak sida hojik kanglup amada hojik allegation lakpuji ladiba irang si hen masi chawthokna bagi acho maramam oibra haibu hangsi suni aduna maruina ngasigi topic KUKI CSO accused NSCN-IM. So joining us tonight, I welcome the Chongtham Bijoy, Socio-Political Commentator. Bijoy, very good evening. Welcome to MANUNG. Loinana, Ningthoukhongjam, Satyajeet, Chief Bureau, UNI. And last but not least, Dr. Kiran Yendrembam, social activist. I welcome all the guests on MANUNG. KUKI CSO accused NSCN-IM. I Bijoy day Hozage. Bijoy, Aduna Hazik KUKI Miu and he lay the Siraga Leramba, Sig Matunda, Manipur Police Ki, Dumba, Tongan, FIR, to wave from delay. Tawaro, Kanglupanigi, Unkanabi, Maram Kaksula, Mimanga, Aduna, Kanglupanigi, Unkanabi, Marak Sida, Irang, Ogedo Libra, Natragana, Lady Bashiri, Musi, NSCN-IM, Marisula Lena, Tongan personally, Maram Webra, and Ninjang we have in Rangahan, Ukrul again, Infaltam Lakpa, Nagatonga, Bus, Natragamakogi, Garising, Pazan, Bugi often like Mui. Kunyamatho abduction the way like high music Tador Matunda KUKI Mio and Shirga Fangasi, Masijo, Achoba, KUKI singing Maikegi, Acho, Home Kuklai Aduna, Hazik, KUKI CSOs singing Maikegi, Maruina, Kogi, and the Maru Hazik National Highway, Hazik Lady Lambi Sisu, 48 hours total shut down the way of from later. Aduna, Hazik, wherever films the Hazik. Kanglup ani amaga allegation tong narga amaga counter action tong narba hazik lai wafum sida masi irang se hena sok thorpo ya bai film laibra natraga irang se loishana gi lambi se hazik Manipur government puthokpa ngam da bagi wafum oibra kari wafum thamai kamani yang sige sida Manipur government na khoi puthokpa ngam bagi lambi di amata udri haitare okay adubu Manipur gi irang se violence maiti ga KUKI ga maiti ga Naga ga maiti ga pangan ga natra somebody si barabar thokna ba chinba sak udaba sakti yam leiba khut am leire sti khoi si gi dum khanga bane ba okay hariba sakti se kana guna deep state hai aina so India deep state world gi nataba India gi wona so deep state lai moi khut ne ko masi India go mai noidori bra asana pe loidori ba ntra ga moi intelligence agents no koidori ken khangde moina sana basi history da ai wari mati ang tang lije ko please
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯣꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯄꯤꯛ ꯌꯧꯅ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯪꯒꯥꯃꯤꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯃꯥꯅꯦꯕ ꯁꯦꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯀꯥꯏꯇꯣ ꯁꯦꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 3 1968ꯗ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯦꯁꯥꯁꯤꯟ ꯈꯔꯅ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯂꯥꯌꯦꯡꯉꯒ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂ ꯁꯤꯔꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯁꯦꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯨꯟꯗꯨꯗ ꯑꯪꯒꯥꯃꯤꯒꯤ ꯐꯤꯖꯣꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯔꯨꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯕꯗꯣ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀꯥꯏꯇꯣ ꯁꯦꯃꯥ ꯍꯥꯠꯂꯤꯁꯤ ꯑꯪꯒꯥꯃꯤ ꯃꯆꯥ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯔꯨꯅꯣꯅ ꯍꯥꯠꯄꯅꯤꯅ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 3 1968 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯡ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯐꯤꯖꯣꯒꯤ ꯀꯜꯂꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯁꯦꯃꯥꯒ ꯑꯪꯒꯥꯃꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯦꯛꯁꯟ ꯇꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯐꯦꯛꯁꯟ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯅ आर्म फोर्सेसना आर्मीना थीरगा तानाबा लोटपदगी खंगनबा मसेन तानारगा फैक्शन ताबजने हेन मीदा मकोकता वाबा हेनमने अदुना सही मरिगी मतुंगदा अखोय 1972 माने बिसिमा पीस केम तबिदो 75 शिलोंग एकोर्ड से तौरगा मोय पाक सना सरेंडर तौरगा अखोय अहाबा नागागी लालहोबि लोइसन गिबने सी लोइसन नबगी दमकता अगस्त की तांग 3 1968 ता मसक खंगदो मी खरना यामना कैरिस्माटिक ओइबा काइटो सेमा हातोले अदुगा ओहंग पहंगद्रिंगदा अंगामी मचाम हालगा मानाने ताइसलगा सुमाइना फैक्शन जे ताहलगा अहानबा फिजो मतमगी अंडरग्राउंड मूवमेंट से लोइसन दियो मोइना सानाबा डर्टी गेम्स सुम येंको अदुगा हुजिकसी अखोइना सुम उबदा कमाइदा बेदा मैतैगा कुकीगा तौनबा कन्फ्लिक्टसिना मपानदा करियाई चटकेदा बीजेपी ना पानबा मैतै लमदा मैतै हिंदूना क्रिश्चियन दा लंदा हाले से इंडिया की इमेज खर सोएबको अदुबु इरान नि सम थमदिया दे मसी मसमाव मु केथा हलगा अखोय हेक नेक्स्ट उरिसे ZUF फैक्शन मखक्ता कमसन फैक्शन हाइबो माने मरुदा पोपी थाबा थिंगोना गनागोमना हायरे इंजले अदुगा पोपी यान बखटपा तबदि हेंदरोक्तना कुकी युम मै थाबा खटपा फाबा पन सम तरो फैक्शन जे थोड़े दनको अदा नगागा कुकी डायरेक्ट तौनाहन बाइसदी NSCN-IM नरगा तांकुल याउद्रदि इया दबगी मवम उबदगी February 7 गी लितान की थौदोकसे थोलकपनी ना इदि पाएबको लितान की थौदोकसे थोलको मतमदा खुदुक्ता मोइसी अखोगी लोइसनरम्बा याबा केनोनी सरै खोंगी चिपसिना मोइ कस्टमरी लोदा सोइबा तांकुल ममिंगदो कौरे मागी मयुमदा चतन अनाबगा हंगना खोतना मोइ कस्टमरी लोइसनबदा माना माओइना लाकदबनी कायना येनरगा अदुगुंबा फिबम अमदा सम तौनरगा लोइसनदबदगी आपाक चौथोख्रेदना मसी जो मुक इंगे तौकांदा इंगधर केना नेचुरली तौकांदा होजिकी कुकी मचानी फारगा पूरा हातो अमगी केना थोले इरांगी नेंदजगे तौरा सि थोलेको अदुदा होजिक याम लूरिसे सुमाइना मियानी फारगा हातो मेदा Manipur government je mamangi matam de chanabi matumina mi ani siraga leramedi identify tawba ada investigate tawba kanana halino kholino ado mahumra ado investigate tawba si thak launa daita se laithoga akhogi compensation pibi wana mang thamgre ko ani sigi yam thuna compensation pidringi da hariba ani si Indian citizen la कुकी दु ओइरबनि न मपालमदि चंगपसु ओइरमबा याइदना अदुदगी NI दा सिनरे थोत लाउते अरे मणिपुर गवर्नमेंट की दायित्व से लाइथोगा अदाय थम्बनेगो अदुना NI दा सिनबरसु हाइरे मणिपुर गवर्नमेंट सिनरगे हेक्ति यागदम नते सेंट्रल गवर्नमेंट सिनरगा लौगदबनि हाय अरे होजिकी कंपेंसेशन पीबी मतंगजिदा अखोई अदुदु ताबा खुन अखोई थवाय हेनमगा अमना ममिंगदो खुंदो संकाय अनकुदा लेबा खुनजे सिना मोगी मी नते हाइरामेबा अहामदा संखाय खुंदगी मोगी मांगबोय मांग खोंगसाय ओइरमबा याय न हारगा ओइरमद्रे मासेको अददि साइकुलगी मांगबोम याय लुनकिम हाना वोटर लिस्ट यावबा कुइना उद्रबा मी वोटर लिस्ट यावरगा वोटर लिस्ट लोय फोटो यावरेना
photo yaudava mi amakak ani do rambia here compensation the lauthorumnena lawdava yadava question amchu laeba Indian citizen oiramdraga di compensation pifam thopra are NI da sinadena thuna lawpam thopra masi adugamna thuna tawraisigi maram je kanada Manipur government gi law and order amadi home department na paikat pam thopa thabak center de thota lang thueba the service that I am a madam, the Manipur government, a packet of KSC, Manipur State Home Department, lady evening, I'm Chauna, I'm active winner. Otherwise, I am a madam, the Manipur State government, a packet of KSC, Hegek, and I, the Langsekba. Other Manipur government, Sumba, Aruba, Akwegi, Tankak, Mutamzida, Lato, Chain, Madam Joda. Masi, state government, totally fail away in Tankura, Natakasumba, Kwiki, Kalupani, Manaka Lakutam, the state government, say, Makoi Masasi escaped the way, and Makochi, Lato, Chelaga, Atop agency, the Sinabu from the Mihana Punto, Manipur government, Manipur police, Loin Park, a fire, a handcuff, Impala, jail to Mangakane. Madugi will, Madugi Tanado, Manipur government, Manipur police, later, but Tawi, not a policy, a moina, Jing the Hanasunova, Jing the community, Tampaka, so Hanasunova, Tokumatam, NI Resinova, CBI Resina Tokiba, not a compensation, Lako problems in Yandava. Highway real work, Logi Matuna, Togodo, Paisana, Kara men. Are died the current late she does look at the Manipur government, Masana, Masabu, Legak, the government, no, make some sing ever. At the Hojiksi Kamai together. I don't know how you cover the Yogi rain Kali. Ahoy Kamsonga, Okruri Lambi National Highway 202A is it thing, Kamsonga the lifeline Heidi. Highway thing, the natural Kolau solutions, highway, Hangdon about to be Hagdon ever. Adada Moy Adugi MLA Latio Kashing Habrakan helicopter service Tambi on a salon own graver. Helicopter service Tamudra Tamudra Kangre do the go. Ahoy Lambi Tingaga, Seki law enforcing agencies in a Namna Hangdo Fogi Mohuta. Ahoy Amisana 2023 Canada May 29th La Amaga helicopter service am Lautomidra. Iran's solution. Amak tauge a lasting when a lambizi free moment lehenge high at the hangba madu block to mission thingba tangai padragan loge vechara pibagi mota helicopter services na asamba pambai puireba the Supreme Court ki ruling am julai re national highway thing we are thing ibu kangu dungi madak da masi akoi loge intervention tawni highway of nulai ojik Manipur da constitution je kayam chatnari ge Supreme Court ke order kanana kayam illige in mangam nabagi willo leibraiba Lambi Thingba, no may got no power upon the lie and it's some service method the book law high court appeal law supreme law orders the Yaragay in the Nabahonaba Sineva. Upon the law, Taunabo Honaba. Sigi Nessers the Manipur government in the Manipur, Langak Pungamway, as my night Tanzani. Adaga Hojiksi Manipur Hogi deep state, Kana, you know, Mayamna, going highly dinner. Kana guna foreign hen hybrid yawi, kana guna for masak udo, a can of force mana have you. So the matam to put a generally say a quagi India paramilitary force of Sana position general. Yam hinare, mighty cookie at the woman the su canoni, Makoina cookie mission. Even one sided or give him like one sided or with not trouble create over us, Moy Yabudung to Yorieva. Litan get Togdok to the Tankul Pisina. Kodo Mitiliga, Asigi Anisinani, Kuki Galaga, Koi Tankuri, Yamai Taramadoina, Mogodo meeting give a Masetta, give a personal Anisu Lagram never. Ada Kamzon the aside areas the Asanapali Gari, the whole of Purebe, allegation labor. Asanapal site agi denial Masam Koklaki Benatana, Akogi Manipur State government. High Rizibu Brane and investigation Tobagi, Powers and Lake Tabadong Toweva. Sananim Mamona Sanaba. Adagi Mamang the Su Kabadayaw, Matuna, Burma, Degi, KNB hai. Moi Cham and Gekulai Paiba, border La Laga Pusalacre, Adaga Kamzongi, Moi came under Thumgren. Masini am the Kabadayaw Paisi, a Nuxitina Una Lane Bahona de Pre. Aduna in a Haningidi, Pare, Central Agency, Narakanago, Magi Free Wilders, Hanaraga, Manipur, Iran, Tuanabasum Levis. Manipur government is CID department lady, Regati lady, Mona Tijelaga, Chumbra Landbra, Chami Lalis, the Prasada Kangan to Enkaleva. The man of Tijanum, Torgadi,
Kanago Manipur Irang Loyaning the Bakarana Kosida Sanabada Kanana order Tarpon quick Kandrego Madu Kandre Ado Masida Yang Chandama Ahoy state government Taudragadi Iran Park Shalloy Ahoy ex Gracia Tohi Pitopa Adagi NIS in a rail of Fokiba NIS in a ray and I rejector Adu the Mahakari Tori the Pauli Tadrio Sigumba high area side the Manipur government say Kitang isang Tohaningi Kitang Manung HUTNA Okay. Lakin lagi. Lakin jiki that 7 lagi hogi ba lidan irang jida yum ke amai ja kre tungan makali violence to kre. So hajik makata ba dispute lai community ani jiki marak tira. Aduna lidan gi yadum ba continuation ang khak oina ubra jik lai irang je natragana akhoi gi long standing communal sigi riots between Naga and the KUKI. Sigi maram masi continuation of the long standing history hai badare otherwise kamaina compare to we have go review jira masi de jike anchor thabi wa phom na pawng yam tan thambi ko ado si de long standing de adum continuation ne na law ta bani maram di ngasi mai cha aju muthat pa seng muthat ki dabni na tawning tawge lahan gi film dum lakram ne even ngai pawng yam phajaba pot ama pi gi pawng keno vision kana ga sai gi phijo gi matam gi lotion gi be wari pura lotion da ba ngai example me am pi gi du ne si de koina moina tori ba pot issue gudi mak se on land issue adagi identity aduga ngai autonomy gi magi tan bagi pot da dum nagana torko lak pot kuki ju ba taw taw pai da eastern nagaland people's organization ENPO gi handak chahi sigi February gi manga da mokoi gi district tarukta mokoi separate state PU hana autonomy ka talaga lako potu kari kuma jaga khara da mokoi gi keno nipan gi haitare moi gi adumba moi jati nipan du gi haitare mo chilaga moi mai tala lako du 2010 dagi hon tala lake potu 2026 ta after a long struggle mokoi phangre 2.5 decades khare hen matungda adumaina moi ju phangdra na khalaga lakwa sing sida dum NSCN-IM na matam ma moi gi KUKI ga tawno matam da logi bar role adai huji KUKI na matong tamaga tor imya maikum upi sing je NS kano gi naga na KUKI na upsalak sing jina tor ibisna Manipur je dum sengkup chana kaina gi mong dum tawi adana yamna deep rooted oiba colonial policy amagi matungina moi gi competing ethnic nationalism and competing territorial kano claims I know je hogoda thamjai da dugi potu da adum base ro lai bani na masai jang hak lergana maitai ga amuk tahanna bo hona ba ngalega KUKI ga naga mu thong lo mathang da kana tholok to no je hidden director sama yamna phajana manung sida phajana policy je yalaga planning to ro lai ra ha pot amani hoji khoina Assam Rifle Indian Paramilitary Forces Singh minus Singh lam Singh da lairiba terrorist ki ek myam je implement tawde phajana safeguard tawde people myam hiring aida ngasi ngarang gi da ikoi gi video matek how far kayam genuine no kayam chumno khangdabi da ikoi gi kanna bhare lore BSF ka KUKI la lo kangu leiminare hai pot amako sumamba ya inter lalam ba uriba video du gi wani koi na haina adum tholoi sine aduna 1992 du gi horoga 1998 fawbuda adwai fawbuda thokhiba ikoi gi mi lising amagi matakta siba aduga village samagi matakta destroy tokhiba aduga massive displacement lagiba poto madugi continuation oina nahan gi ikoi gi fresh violence in ukrul da ikoi thoiba pot se ikoi litan gi pot tholaiba pot mayam sing do dum masigi pot se dum oibi ai aduga even makoi gi fresh violence da ikoi gi counter da moi gi lakchaba moi KUKI kaino singna militant singna madlambi dagi paisa oina selona lupa lakh nipan makhai kare hen bagi pot yaugre arigi valuable belongings mayam ama ikoi gi tangkhul gi civilian kuma thoi dagi law ada naga se nakte tam karan ani fazal le are kona thadu idna ko swaida civil society organization ne na lariba ikoi gi tangkhul gi civil society organization sing family members sing local leaders sing with district administration police and secretary forces ka yamna coordinator ga magi assistant pinara kanda madugi singdu rescue to thadokre kain haibo adum thengnage ba koina nakalam rom da ngasai gi anchor na mamangi da patbigi ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CSOꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ITLF ꯀꯨꯝꯕ ꯀꯣꯇꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯆꯥꯛꯄ ꯃꯩꯗ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯔꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯟꯗꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯤꯜꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯇꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗ ꯅꯦꯁꯟꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ
crisis which is the buffer zone national highway chat pangam the lady then so nak the singi amga talked about India history the Manipur history the talk report the deputy CMJ online the wasak lauba online the assembly yauba online the thawak tauba then hojik adum chigi online adab the yar gangu the even chumaina crisis thola kanda conflict thola kanda madu kamaina conflict resolve tawni conflict kamai loishani haiba mota national highway number 202 si masi thingre masi law and order si pura maintain tawdre hai matam da law and order potu kanana maintain tawngani adu government gi makha da le mai gi mercenary sing police khangde army khangde security force me am tawda pot thok kan thoga helicopter service king sai example thangi pot somda yamna samaga zaida bobok chachalaga chatkhibi aba procedure me am one kan ya ba dong olaga lakonina sigi pot si dai khoina security forces sing ji da kari gi manung gi damukta sumba irang to kanda makhoi ji kari gi makhoi gi duty carry tawno hona bada yahandribno haiba question am swai da lay sigi pot me am lay mutan da agenda mai cooperate to we adriba to hondriba refuse to holiba behind refusing the cooperate with rescue operation kari gi to we agrimno matam da to hondrimno haibagi question me am la je swai dani adubu madugi thawai village aduga neighboring kamjong district laiba poching da ikhogi madugi leiba kulai paiba mayam ama maru changjin gre ke ne gi b ni adune na haiba pot mayam da madugi potu da kari gi no action ta lokot ngam dribra so wahang amane aduna sigi posida kuki gi maikhum upakanda kuki gi lalobu sing na thador ko haiba tamne koidi adugi thador iba mayam singduna sathariba adugumba mayam singdo madu kaigino haikanda 1990s ki violence ko ne thengna matamda it was driven by the NSCN-IM effort to consolidate Naga dominated area and resistance from KUKI group haiba potse ikona dum asi iraga kholaga mayam amadum thengna ba pot amane adudi makhoigi arm conflict arm pari bakangu extremistizer terroristizer revolutionist bakti haining de leriba mayam no torbi mayam da ikoina madugi executive sovereign territory and leading to displacement of KUKI madugi pandam the NSCN-IM to the KUKI ki khulai pai sing dunga sai KNF oiba KNO oiba mo gi su daga sanga iba 2003 dagi any KUKI tribes mu reinsert to 1956 dagi lokthokro potu parliament gi potu da amuk changhalakiba pot matung da hojik ti khoine irang ja ise thoiba muthat pangam da lei je khoine hojik ti dum haina elected marak tagi ju even jiri gi incidents ta paulilan na madul lamun khumne haiba ngamim ne aduna any kanadai kar ekra wai digi paulilan je adugi asom sosam bogi manung dagi kar matam da mana madugi lamun khumne na elected na hai du yabra adudi mastermind of this conflict or jalengam project to paulilan ni kaina hari ise sumba mayam jene but adum mayam du dum ikoina constitution ge article 19 clause 1 sub clause A and a right to freedom of speech and expression lay and haraga expression se mas yam citizen so baduga anti national oba si mayam du yawa ya de ha pot lay sudum ngangal laga thamaga kem tawdan lay aduna valley gi apikpa jaga area sing se de ikogi any state ki forces so egera central paramilitary forces so egera Assam rifle or army or BSF fajan thi janum function to honba aduga sing gi jaga sing da adum free da thado ko potuna ngasai gi am pairaga gunda taroga aduga ngasai gi praja miyam da berel onjali mayam sing di kaim da tawduna laibani na ngasai khona kano gi democratic and electoral consequences mayam ma thurku matam dai praja sing support taroga even elected mayam gi elected representative sing na moina kaithar khom matam da kari kai ge krai box so ke haiba sing sida masa masage ba chap chaba moral responsibility sing lo bang maktabagi masi consequences ne masi coin uri adu dagadi koi summa mayam sida CSO sing na madugi mathakta mu net laga pa laga leibadong leiba taragadi even hauji koina apunbagi saktam territorial integrity kai bi yaroi ekoi Manipur gi saktam thugai bi yaroi hena laroga laiba belly base ekoi gi mitei gatagi high roi belly base boiba ekoi gi CSO mayam amana hujik lauriba NRC khangde census ki khangde territorial integrity khangde laur lai sing phagi ta laganda ngasagi makhoi adugumba pandam amaga phangnaba phamba chalaga hippa chalaga mapu saba mapani changpa non citizen illegal immigrants aruga narco terrorist sing sponsor to poppy plantation torgam paisa tan ko hai me amda sing the poppy tha bok the even army na phan en sang mutam da police na phan en sang munda mamadu noi gi district jurisdiction ati hai bang ambagi viral oration aduna sigi law and order is totally collapse ore rule of law leitrabadina ngasai gi CSO re na maikhum upaga tholokba KUKI oibi naga gi oibi na animakta hajar je loimang tawi haibante maikhum upaga leiba singjina makhoigi tongan ba makhoigi aning apam singdo sathar kumatamda praja sindadi yamna achauba
मदुगी नुंगाइतबा नत्रगा इनकन्वीनियंस मैम मायोकनरे अदुगा सोमदा अखोई सुंग मैम सिंगसिगी तसेंगना हारगदी मियामगी मिहुटनेना खल सुंग मैम थेंगननबा अदुगा मखोइगिदी लाइसंगुंबा अदुगा इवन चर्चगुंबा नत्रगा एनी पोट धर्म लाइनिंगी अदुगा लाइसंगुंबा मफम ओइबा असेंबलीसिदा फम्मगा मदुगी वारेपसिंग मैम लौरगा लो मैम सेम लो मेकरने हारिबा लेजिस्लेटिव पावर पाइरिबा कांगु लेजिस्लेचर सिंगसिगी मखोइगी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी सु पूरा मांगधरकपुदुना अखोइदी हुजिक अदुगुंबा खुलाई पारगा ट्रिजन तौबसिंगना प्रजा मथक्ता तोरपुदुना मरम वरकांदा बोट प्रजा दसु गवर्नमेंट दसु अदुगा इवन स्टेट सिसु अतोप मयांगी मांगजु माइथिना मसाक ओइबनेना लवी अदुम जुले रे ओदगिन अदु मरोइना ओदगिन अखोइगी कांगलुप मसेम खनर कोन तमदा मेन ओइना अखोइ लेबाक मयामना उरैबा पोचे अखोइगी लांच प्रॉक्सी ओइबा अदुम इंजन बा मसे इंस्टिगेट तौबा अदुगा पॉलिटिसाइज तौर मदुंग प्रजा सिंगजे वेपन ओइना टूल ओइना सिना मदुंग लान तौन मने हाइबा वफम जुले अदुना हजि नसाइ आर्म ग्रुप की मतंग दो अदाइ खितंग आई हाबजन जरके मरोइना अखोइ मैतै जो आर्म ग्रुप्स मयाम लै कुकी की लैरि हजि नागा की लैरि अदुना हजि ओवर ऑन द ग्राउंड रियलिटी ए मतमदा अखोइ लान म तौबदम द सोइजे effect to the civilians only. Yes. I am a civilian character. They may am the kind of shop ude. Aduna civilians may am the kind of show like Baduna. Masai a ground reality there. Lancy a militants group may am must pressurized or matum the land to Honbugi to give Wafam in a high enough often delay. I don't think more people. Masidi Quina is a high regasso. I know as I among from the object of the Mamang de Quina San from me removed touching the Gena. Beligi me am not mana high even moi kangun so moi michang kitang chang tam am dum high bi yauri ko sige mata do ji basic ki potna malik ore potna sumta ga diam prakta potna me bankar sa jali bankar sa hali moi ge le minen to video mo ji kan ore ngang na hande ko ado koina madu sumen high bina te but ore bo pot de koina energy khudong chalo thang je one aduna hojik sigi pot de mo koina aina sai kwai fa sai jab ne mo khoi go regional autonomy ma ta na khona ba then koina local politics to influence to no khona ba adugi mayam duna nga sai gi koina high jab issues land ownership ka ethnic representation continue to fuel tension and I say mamang the hijab the yaw give the kari weekend totally it leads to administrative failure and constitutional failure we helaganda even ngasai quite nak example dai ngasai litan gi ani shuba thoiba nan gi instance su da koina madugi matung hek thangna da thawai amadi magi neighboring village kamjong district ni haiba ngasai cycle ni hai bota makhoi armed confrontation between heavily armed militants suspected to be poppy field do ngakpagi haiba tare ma du thandana ba anti campaign chatpagi potani haiba da magi neighboring village volunteer engage tawuni anti drug campaign da haiba porna kapna ba da sibni na tawba ani ma madu manipur masa nate Myanmar nationalist ni aduni na taga cycle machani boto da yaw den tawnaga yet ba lay yetnaraga lay matong da investigation amata tawdana FIR gumba so amata chandana NIA da sina thu ani ena ngasai hairi haiba wafung ngasai paunu thamgi boto aina hanjan jari kai noi kanda haujik se aikoi gi thabak si aina tawgudaba thabak na kaino mana tawgudaba thabak na kaino tawbam thokpusi kaino ikoi logudaba responsibility si kaino se elected singsna karopuduna suma me am thola kana ngasai gi poche loina makse adum ikoi ngasai gi so called ikoi gi narco terrorist sings da masidi proxy war gi proxy agent na season raga si tawbaina ngasi bawuda ikoi na haibna te even civil society organizing leaders sing even tongan ma topa expert me am na haragala is the ngasai bawang hai chap mana na nuksi si na lek de haiba dumaina madugi potu asak mai du sum chakhal abani na ngasai utno waina fina achak de kuina kupa thamba yadamni na mapan tholokpane lawi aduna sigi mayam sings di resolve to solution gi haiba taragadi yamna popular government ikone uji hai che yamna strong oi bama aduga magi oi ga tawhum thokpa procedure mayam se kala ga chali mayam se kandaba mathok tai sum kala ga chalagadi ai khoi chide leibagi thoina mathok ta di haira kanda koi huji april gi keno dagi haunen toriba kokthi matang gi post gi haugo huji khanga haure enako sin na issue si manipur da issue ama conflict ama singje conflict ama issue na amuk divert tor tor chat padona lakhebduna maram war kanda justice delayed justice denied I report to the mother base or chi wawda aikoi gi thoiba mayam singse masi justice fangdana waroshin leitana aduga madu wahan thokla hendana leheliwa potsidi masidi koina hek last kanada tainani tainabum khangdabi wafam de tainabum orji kanano ga it should be the government ar government tainara kana government gi weakness mapan thokpani aduga mapan tholabani na moigi mercenaries myam sinna bungam dragadi madu proxy agency na proxy war ne haigra amane haiba haiba khudimak to loinmuk chumpam thoi haiba wafam sine thamjani se okay just Satyajeet azik akoina being as a journalist looking to the ground reality Hazik Nagamadi Kuki and E Marak Hazik escalator tension kari miyang the ying way Hazik with film Juda Aduga Hazik like tension Maitei
KUKI naga sai we sida koi Manipur state government na hazik law responsibility only koi irang si rather than preventing ai dare only koi irang je thua matung da ngak chanjal laga irang je solve tawgi oina ubra Manipur state government na hazik law je responsibility je irang je hana thok ngai da hazik oireba film je irang si hena chawthur pu yai ga have state government loino ubam thoini state government have their own very koi well and good intelligence aduna kari wafum thambe Prem akhoi sum journalist oina sum ma hang padro kai ningsang pom nei akhoi press statement sum tholak pase haidi any organization Manipur gi ko masi akhoi last several years ahum ba mu i haidi hoju khong pasina hana sina akhoi government appeal to lambi sembi khotpi kai na haiba appeal ama authority am da haiba dumaina haidi hojik tholei ba statement hojiki irang maruina akhoi litana thuise masi da tholak padana appeal na taba moi masamak se authority oiba haidi authority am da appeal to na ta moi se power yoba authority am masi ta goda bani directive oina pi appeal na taba madum ba ton ma yawi madum language ma yawi je haijage ba masi na akoina masi se akoina sum hapat sum nei na matam je kamain to geda actor je kanano haina akhoi film gi actor ngangi ba aduga speech pi ba midu moi se actor ne ba adu moi da nganghal ai ba kamgu director hai tare ko producer je masi gi se ama Manipur da honga abra leir abra haiba ma leiba masi akhoi na kan handaki issue ji da kan masi kari gi hainum hai matam da hojiki irang se yeng biyo ba hojiki irang se yeng kan se da masi to ba yade masi chap yade masi piga da bani na mana dhap to ri myam se mugi language da civil society ni de hairaga civil society amana ngang ba I ba chi rule do amta man thi madune ne akhoi na je hari se akhoi journalist amna yeng matam da irei ba ngang ei myam se authority ama aru above the law leiba man am su yawe moina haiba se da haidi ire civil society bu oitari number 1 resa to da su yai ko association resa to da su yai adu bu mo se within the law ai ne ngang se responsible oi bani leiba kai bi ya banate kan madu gi ma do karim ta ki ba da above the law iba man bam yawi se machine se kari take masi kari image ama mayam da kari pigi haiba ma khoi analyze to hom thoyo masi kari pigi haiba tam da pot ani thoeba amana government se weak oi haiba ma thoeba haidi aduga amana kari thoke ka da producer se hana Manipur da lere bi irang sa tam anuba producer director la I haiba mu le anuba producer director la ise kari no haiba tam da hojik lere ba government weak oi be si haina han thamjake ba government weak oi be si kari no kan da return incident thoe incident to matam da han kadona haibi ba chief minister na haibi ba return gi thok matam da moi kun ma thoi kinep to matam da tangkul gi chilau singna mod apilam lai madupungani manung da ultimatum am pire ani mong da rescue to wai na ultimatum pire na masida koina pamba se madu da government ki police intelligence mayam le dana makhoi mayam de kai report laki haiba su koi pam haidi civil society na harak tingai da government ki agency mayam do filter to mo da lakada mayam do madu kadai da lege haidi civil society na laktringai da government na tawgada mayam do tawrabra haiba question amsu laeba aduna government gi weakness amsu utli haiba sima hamba haige ba haziki oda Satyajeet king sagi koi CSOs jing na loli ba marun jing je mathak tagi pressure na traga mathak na lolhalak bugi adugi example am ai umtang ningjang jaram ge mamangi koi 2023 ki lan hogalak ba matam da WKZIC ko World KUKI jo Intellectual Council ko wa hai bo organization na maite yare ba jati ji da lan tawrani ne makoi je moi open akoi lauthoki bugi wafam laigrabane aduna lan ji so exactly tawgi habdare adu civil society organization am khak aduna matam duna akoi Manipur state government ki mai ge si unlawful activities provision ek ki matung in makoi phaba pun bugi wafam amta laigi dawa adugi wafam dumade yam mek seng na akoi na ningjang ho matam duni aduna hajik tholai ba KUKI NP na tholai ba kotu na tholai ba kohor na tholai ba hai me am ji makoi na ngang mana taba mathaki lal ho bagi maton dagi hai ga nongmai chindon na taba nongmai ji makoi na pairaga makoi just over the ground da leiba makoi just mayam da uhan madum organization makoi na urak pai wafam ok leire jikse aduga sigi example of the pijage ba suppose koi na ban nam to do rally to do ba organization nam India na tab anywhere country ma to matam da to do ri ba kangu sing se magi document sange government of people haidi maham sidai dharna phamdoi ni protest to doi ni suppose Washington da hasina masira phamdoi ni to do ri ba sina masini bahum asti to doi ni koi lawfully to doi ni haiba ma kaino da lamdu da lo lei haiba se kaino madu gan da pihodra ba aduga kaino madu gi irang na tholak padagi irang thola ba haiba sing do responsible ogada bane ba masi sida kada de example pi ge ka 2023 gi ngasai do lak chari ni ko May 3 achum rally chatra achum rally chapa da mi mai thare adu mana organization amna chapa students body hai achum ha jinatra
Manipur pumba mai chai 60,000 displaced ori mi chani hen toreba madui matungda madan really kamai silino madui kari achumda kai tanaba leke hai issue su laktra sumai tawdana hai organization ma'am se free the thagre ba koina noina tawmingba taw noina tawningba hainingba aduna government na tawba se pot ani sueba amana paper che thadori natra ari amana action neba executive action je pot ani sui natra executive action je karam kana solake hakanda aina tawgodriba poto week orakanda torokaniba kada week ogi hakanda police se soladi tawneba suppose maduna manipur gi agitation to matamda khani yengbiyo more da khangdi anu to matamda ne police lau to ko jam haibaneba kai gun hakana police to leitari police to FIR tawdoini police action la kholak tawdoini police report yaudana kain to yab na teba even army gi kanum to bada moi gi kanum to bada police report chalini official lo ba je police ne aduna police sai se yam strong way gada bani aduna litan gi incident se akoina pamam ba se police tang da police tang hande ba matam du da hauki hojik se da police tang hande ama tang hande arigi manipur gi 2023 gi matung su incident ubirang ne ba manipur gi police swai ge lebe police so na police ung divide toksel e ba kada tawri no aduna manipur gi se actor producer anu ba khra chang e ba masigi yam phataba ama masi kada di tholei no hakanda ne akhuigi manipur gi praja maroi ne masi se akhoina sum lekada ne akhoi mi sing se suppose akhoigi suppose khunam ne re khunjemi akhoi life hamni ko suppose kobul le khagi adai da harasine ko kobru sai da harase akhoi life hamni ko chali ni akoi ba se da khunam da mi tar e khunja kai ma kuki mi orama ba amana mai wakanda anu ba law article sigi matugi na chingdari maitai taya da bina sagi lamje kuki len oire haiba expansion nam la e adigi madudna ko ekona lo akona government su week orise adigi kariba nagam taraba nagaduna akoi naga expansion gi sai da du oire aduna akoi lamji oire aduna manipur gi chingda leriba ichinau singse masidu tasalam laye mamangda irongi naga khulgi wedding set thugairaga wedding set da kuki len tharamuga go away naga thanbe wafam dulai adugi matung juda am chawba issue ni thoi aduna manipur gi chingse da koi community me ase maruna chingi me ase moi masem khada hanba moi gi lamse autonomy pini adu pini ka haiba kan se aduna len hai se kana gi no authority no kan government gi authority ni ase government asset to bangam da bagi situation manipur da laiye hari magi lam ojatar su suppose sai da ai kanum tawge haina suppose manipur government na decision lawrani cabinet na kwali wangba decision ne ba cabinet na decision lawraba se adigi assembly na lawraba se 60 MLA yawrab 60 MLA se ching yawre manipur yawre valley gi yawre masigi se amu kadai dro ma no refer taw doine ba masi tawba yarabra haida above the law oiba aduna center da su akoi manipur da statehood piba matam da su akoi se pura pi da ba akoi machet ama kadai dro ma khurau thamba yaba yamna ka hatare charing charang na ba legal process ama su constitutional provision khra su lei masu masing ja akoi na phadana yam clear cut tawdadi manipur da yamna political problems lakane aduna akoi gi meeting se ngasagi development ge khandre economy ge khandre masi lamje changsilaga ai saman khajal lawrage masi akoi lamgi greater akoi gi nagaland gi greater manipur gi greater adugi greater kuki adani sum khanbage kaino ma kok se loi hapchalaga anu struggle ama lere masi gi se akoi gi manipur gi moina ngangai bisi da loi ton da loi reflect tok ni aduna suppose aduga issue ama gong nei akoi se chana human being ge mang gare ba manipur ngasagi mi kun ma thoi mang gi kinep to ki bese kinep to bisi human being ni nupi ni angang ne ba musi nupi ni angang ni namtu udre musi nagaw ni ure tangkhuloi ni ure that means human being have a concept je mang gare ba aduna mugi voice naga ma thandana ngang ba yade ba moi kun ma thoi mang matam da maitei na su sawada bani kuki na su sawada bani kanamtana loi to the human being have a concept je kaw gare aduna manipur da khoi sum yeng matam da prem akoi gi meeting se divide toraga hadi karigum tokta di kuki soga kuki na fight tawdong ni naga soga naga na fight tawdong ni maitai soga maitei na fight tawgadabni hana sum leire aduga masigi khwai phattaba na crime se aina mi se mi ku ma to halu ba crime se at mi kidnapping toruba do achong crime ne ba madu crime to kamaina na thoke ha kanda moi ani ma sigi ba do madu gi rebellions ni ne ngasai MLM na jiri pamda nupa macha angang nupi macha angang nupi ma du moi taru hat ki bado rebellions ni na lotion gi badu maina kari wom da rebellions ni haraga lotion ki dore ba aduna akhoi gi class me am check community basis to kanda akhoi se mi won udre exactly yam sami da kai wafum thamining bra okay break se ai long no tawjage aduna Oja Kiran nasu akoi Satyajeet habi di bada hojiki
नागा कुकी का कॉन्फ्लिक्ट अचौब थोक्रीसे चही 53 सूरे Okay. हिल तब मतम यौरे अखोई इतने कॉन्फ्लिक्ट याम लाइजौगले लाइजौगबसी लोइगिदोरेना पाखतना कनागुम डीप स्टेट में मरुदा मु हल्लगा ऑल वुंड मु ओपन तरग तहलिनेबा मसिदा सानरे से इन साइ हाइजिगिबा डीप स्टेट हाइसे मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट दगी मपांगन याम हेन कन डीप स्टेट ने मोइगा सामनबा कांबु सिंजिदा मणिपुर गवर्नमेंट की पुलिस नत्रगा एनी काइंड ऑफ एजेंसी ना ngang ngam मुझे हाइबदी मणिपुर गवर्नमेंट दगी मोगी बोस ने हेन कल्ली हाबनिको Okay. अदुगा लिदान की थबलोक याम नुंगाइतबना मणिपुर पुलिस की खुलाई पाइबा पार्टी में ममांग इन नंगना कुकी खुलाई पाइबा में खुन ngai नेना कोइच चपदा मणिपुर पुलिस तबिन लोइन लेयो